Marikwanang, anya day taawit-awit mo o nakasupaw? Daytoy, Maray. Ako ayuda. Pinto ti barangay. Adda itod ti barangay nga ayuda. Wag, may kan amin ang nakalista, tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay, siguro, awan na ganyo yung listaan. Apay nga awan ngay, taga-kabildatan kami mo't kinibadong kaw. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Na, kayat mo asawaan, dagitila ang kabagyan ni Kapitan, ti may kan iti ayuda? Kakasla kasta tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Ay, nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Uyaraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anyang ayuda na ito pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay ngay, ngawan ti ayuda may kinituyan ka. Ay, awan na ya. Marikwanang, masungbatam ka day ta sa ludsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marituyang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan na ganyaw ijalistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan yung ijalistaan. Apay ngay ngawan. Siyak man lang ang timangsungbat ka ba dong? Awan na ganyo ijalistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laang, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayo nga agkabagyan kan ni Kapitan? Nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang patong. Wait, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Dahita nga rin kay. Dagiti kanulaang kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga mo tasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Sana mabalinda ito ang mapaspasama. Naskanla ang agririta. Kagawad, anyat makunam itinaawat mo nga ayuda. Ay siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukas ta. Kaanong tumanan dyan sumarunaw? Apay, naibus mo dyan ayudam. Ay, saan pa'y magkindi, Nagaduma nga, man. Iso nga ron nga ibusen pa sa kanto agdamag no kaano dyan next. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga, man, ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam di ti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damaninagan ko ijilistahan. Uncle ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle amang ikatitinagan mo, Antay. Kapag nagsirip-sirip ka di tatawa, paray. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hol, paray. Kanayon nakada dito. Kahit mabalinto mo nag. Agpigat ka, tanarugit ti sakap. Ay si Kaki di mo, paray. Gaputan na ka-tiles, pagpigadin na ka. Wala, narugit nga ron ti sakap. Mabalinain, paray. Nalinis mo din. Munag ka, sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, apayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka, paray. Iso ngay mayak dito barangay hal. Anyat kayat mo alawagan.
Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyam. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. kanya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanituyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Naggadon na kabagyam. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta. Saan ka nga agreklamo? Awatan lang tanti kinapuno adi tag kabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo ang mabalin nga ag kabagyan? Awan lang tatuya. Saan na taakayat abigbigan ni parenting nga kabagyan na? Napan mo kinasarita? Wain, sungarod tinagapwat. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod na kayat? No kasta, saan latta ang mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Wain, saan ka no mabalain? Addan samat gura ni Kapitan Kadata. Haddan sa ngagpaisaw. Malagip kaun ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wain, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagampay lang dayta. Amom lang arudan, ada kami lang kinibadong kuti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga min tinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitin, Maray? Tanag sakit, adenggal. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw, no apay asaan na akayat nga ilista tinagan, may. Da kayon tumat nga, main. Basol yumatlaang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon, amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw, no saan mi akaya? Maray, amin nga adda tersina na diti kabildatan, nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da nga min anang ibutos, kan ni Kapitan Idey, kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastalang di ko Ta saan ka nga min anaikan iti ayuda? Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda? Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kaming tumanen, mawarasan. Tata ba daw? Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumamot ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tata ba daw? No kabagyam kumamot ng angkel kao, dadda kumamot nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kayat nakabagyan. Ipilpilit ka hanggang saan nakakaya. Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang agatang taawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay. Nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan nun? Bayamo, no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Padata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Ket,
Kasano nga'y dagiti daddo maasaan anak kaawat iti ayuda? Suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makalwa ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan da anak kaawat iti ayuda ken ni badong na. Apay ko ba nga ikakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win Mare. Si Kangay, win Shakti pers anak kaawat. At danto kanumanan, iso matibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Italaang anaamuak nga gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapon no gayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak ano nila ang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, Maray. Adapay gayam kaanakan na abakbakot kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gap-gapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak lako magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay, agawid kat adagos. Tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay, sos! Darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw, tanay! Dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan! Wain, nagayaba ka, uray saan data kabagyan. Ay, katinta tumulungan amang sab-sab ijay apoy! Katinta na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaiso na balay da. Saan ka na sumanaw? Indakidain, uray saan data kabagyan. Ay, sapay awan mati sa bali at tumulaw. Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagitin nagado kabagyan ni Parintay. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbag lagit din tatatataba tong anagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no, anya mati inaramin na dayja ataw. Madama ka nung aglutluta ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon kay, maliwayan na tilutluto na. Gapo iti panakichismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni Jebalayaw, tayong takitaan. Kasta unay ti danak ko ba nang kunak no nauraman da ito balay ta. Ay, no sana timulong ni Pari Badong. Ay sigurado ang nagbalin adapaw da ito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wain, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay, asino pa dagiti da dumating bulong banang? Adak mat dito'y likodam, Kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga da dumaaka barangayan tayo. Anyat inaramid da? Awan mat gunggunay da. Da kami, mapan kami kung may bangkag. Ang nakita may amor uram da ito balayaw paray. So nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may timulong kami tapno maidap ti apaw. Ay, agyaman ako ray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo lata kini Maribanang. Ay, agyaman akin ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Kat tumulong kami lata kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron, Maray. Uray siya. Maisurot ak nga agluwa. Ay. Uray siya. Maisurot ako. Ay. Nay, apa yan? Nagsisinangit kayo matay. Saya at kaya matao da Pari Badong kan Marituyan. Wan nga ron. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katwan mo't nga main paray. Kwaraw, aday bagak. Ano day tangkay? Ilistam ko tinagan da Pari Badong kan Marituyan. Kadagiti maikan iti ayuda.
Ay, sauce! Ay, thank you, Kapitan. Kwarag. Amom ka dito spilling tinagan ka. Kaya't mo spilling ay. Sana yung tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganito yang ka. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog data. Sigurado kayo Naglaik ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling iti. Oh. Ay nangato Nangato Nagtubod ka. Naggapwa marituya. Dita barangay haul maray. Ay na, una yan nagdagsan day kinaawat ko nga ayuda. Bikin ni badong ka. Ay, nasayaat mo ta. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, maray. Tinlis tagayam ni Kapitan tinagan mikin ni badong ka. Ingkamutin makipila maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog. Kasta mo tin ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan, maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw maray, taitaypay nga agururay ni badong kaw. Kasta Kapitan, nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay, minsamot pare badong jagi bilbilag iti irek iji ti kalsada. Isawang kail. Ay, apay di na mo abawal ti agibilag iti irek iji igid ti kalsada. Saan nga mawang kail? Kino kanayon nga iwarwaragawag da abawal da ita. Nagsakit to pa yung ti karabukob ko amang ipukpuk kawang kail. Ay, ikaman kidi bagakan ko na abawal ti agibilag iti irek iji kalsada. Unang kail. Inakibagakin ko na. Ibagam asyak tinang ibaga. Tatabataw. Agda kaya't nga ibaga ni Uncle Kaw. Imbaon na ka. Wang, tanakita na ka nga gibilbilag itirik dito'y igid ti kalsada. Kat bawal na ita. Way, namo ka bawal. Apay ngay ngarot nga ramidan pa lang. Naglawa mo ti di plaza pagbilagam. Kaya't kung nga ron dito'y igid ti kalsada, tamakita na kiti tao, nga adaw tirik kaw. Ay, kaya't mo ti agpasikat. Ay, kadwa na. Apay, dagis saya, tagpasikat. Sige, tamapan ko ibaga kini Uncle ko dahi talasun mau. Ay, aguray ka kwaraw. Tanday bagaking ka. Ano dahi ta? Kaya't mo, taginom ta. Naguray, tamapan ko pa ibaga kini Uncle Kaw. Akayat mo lang ti agpasikat. Ay, sanay. Apay, bagang pailain. Umay kakiday, taginom ta. Kasanungay na Uncle Kaw, katimbaon naklang. Baybayam nga ruday. Umay kan. Ayan na nga tan ni Kwarugan nga imbaon ko. Nangibaon am ayakan kwa na. Eh, kung nakamapan na ibagakan ni pare badong, abawal ti agibilag iti irek iti kalsada. Napan na siguro imbaga Nakabilag pa ilat ti irek ni pare badong. Ay wan, sapay sinakop ng Sanje Kalsada. Nagturad na iti akong pare. Bawal lang arudan nga aramidin na lata. Ay, sana balay. Kunamat nga imbaon mo ni Kwarog amapan mangibagakan kwa na.
Madamadamat siguro nga agsarsarita. Amom matanday siya akong parem. Nagrigat akasarsarita. Apay nga aginom kayo kini kwaraw. Wain, tapno sanak alapdan nga agibilag itirik di takalsada. Apay, lapdan na kaya. Uwin nga rod, baong kano ni parinteng. Patsamba day ta, kapitan. Si kalaang ayat agbilbilag itiirik dito'y igid ti kalsada. Ado kamay, mapayasak lang to may nabinagaan. Patsamba day ta, kapitan. Isumat lagayam asaanin anak subli ni Kwarog. Tamadamada-gayam nga inom ka ni Kabadong. Kawan, itay dapay dita sirok ti mangga nga inom. Ay, isumat lagayam asaan lata nga isardang ni Pari Badong ti panagbilag na iti irek. Amo na abawal. Ngam talaga lang anatangkan ti ulo na day tatao. Saan na akayat ti mabagbagaan. Nabal, teka kaon tatabadaw. Uwin nga rod, iso nga agawid kan. Talagang agawid na kaon. Ay, aguray ka. Saan na dita, ipagnan nga agawid? Eh? Sana yan titawi? Ay, nijay, ipagnan nga agawid. Kahit mo asawan, diritaw. Una, ay mabukaw ka, nukwa. Agliko kan tao, nung makadanon kayo kurbahan. Kuna ka man no, diretso lang. Ay, nabartag ka na talaga, Kwaraw. Siyak ti Padyam, nasa anak pa yan nabartag. Maribanang, ayan ni Kapitan. At da ije barangay hall. Apay aya, mare. Nakaturog ngamin ni Kwaraw ijay waiting shed. Apay ang naturog ijay. Gapo siguro ikinakaro abartag na. Ay, kasjay na ngamin kat. No masubraan na ti aginom. Ibagaman kin ni Kapitan tamapan na iyaway. Sige mare, ibagak inton agawid. Ay, ibagaman ngamin kan ni Badong mo. Adi na barbarta kan ni Kwaraw. Di mo kanu ngamin barbarta kan ni Kwaraw. Nagkuna. Ni Maribanang, tanay, saan nan nga amo tinagturugan na. Sungarot abinartek ka, tapno saan na nga amaw ti pagturungan na. Imbagam kumama ngamin no sa dino tinaskan apagturungan na. Kaya't kung arot na mapugaw. Sapay katawaan pay lang. Kontrabida na gaya mitibiyag ka. Agpada na, kanya angkal na Kapitan. Ulit agmanenken ka, Kabadong. Bawal ta agibilag iti irek, di ka igit ti kalsada. Ulit agman ngay bagamaray. Amok, abawal. Agungot ni Kapitan. Aha, amudaya mo tagungot na ta, parintay. Di mo pa ngamin nakita ni Kapitan nga agungot ka. Saan na nga mo tagungot, maray? Isu ajak kabuteng. Amom, Kabadong. Isardeng mo, di agbilag di taigit ti kalsada, ta delikado. Madisgrasya ka dita. Siya, madisgrasya. Wan, ado ti madaldalisan dita. Ay, saan ka madisgrasya, maray? Kan saan ka man anaw? Tandaan nam dayta, Iso nga imbaon ni Kapitan ni Kwarog, tapno palagipan na ka. Way, namaw. Nga, manya ti inaramid mo, binartek mo mo ni Kwarog. Kaya naman, ti mabartay. Pampanunutan lang ni Kapitan, ti pagimbagan tayo akabaranggayan na. Ay, kasta. Ay, di nakiramraman na. Tadyak dengdenggan na kita. Din na ka talaga dayjay akong paray. Asinaw. Di Pari Badong Apay, itala ang amadlaw mo, Kapitan. Kano na bayagan arororodan na ka na niya kumparay. Agibilbilag ta iti irik, iti kalsada. Ay na, saan lang nga iti igit ti kalsada. Pati nga ti kalsada pagbilagan na. Ay, wen nga rod. Binagakmatan, Kapitan. Ay, anyat ko na. Saan ka no ang mabutengkan ka? Aha! Imbaga na dayta? Saan mo ka no ngamin ngam mo ti agungot? Kastagayam Kunana pa ay nga ramiden na ti amin akayat na. Kastagayam Iso saan mo nga ibabaw ni Kwarog amang patigmaan kan kwa na. Tabartakan na laeng. Jak masangot ti mapan makisarita kan kwa na.
Bisyak ngamin ka. Papanam ko arab. Inakagpasada. May kakidi di tao, itaginom ta. Aginom tamanay. Sabalin tumanin ti pagturuga. Ay, dadag mo daya. May kakidi. Diyan kaya tayo. Agungat ni Uncle Kao. Apay, kabutan mo, ni Uncle Ma. Una, tanaungay. Patya may. Muna yamit agungay. Di mo pa lang amin nakita nagungat kay. May kakidi, itaginom ta. Sabay nagibilag ka manan itirik di ta kalsada. Kung naking ka, ngawan makalapad ka niya. Uray day ta nga Uncle Mau. Unya raw, talagang awan kabutang mau tataba daw. Way, awan. Uray pa isa nga pulo nga inting bating-teng, ti kasangaw. Yak mabutay. Maray, bagbagaman ni Badong Mau. Apay, Kapitan. Di na kaya't atong palang ti ordinansa ti barangay. Maipapan iti panagibilag iti irek, iti kalsada. Isu ati pangibagaam, Kapitan. Saan na siya? Binaga akon. Nasa isayaat nga may no si kaamis mo ti mangibagakan ko na. Tano siya, aga pa kaming tumanon. Aya, saklatan ti mangibaga. Ang kasano ang maibagam nga Kapitan, kat madama-damanan nga gininom kinikwaraw. Ha! Ay sus, inawis naman ang nikwaraw gagsyan. Kay kayat mo't nga min nikwaraw. Ay, jak kayatan nga ibaon nikwaraw. Oray saan mo nga ibaon mapanlata. Awisin to nga min ni Pare Badong. Ay na, Kapitan, bayam nga minan ni Badong ko nga aramidan na ti kayat na. No ngay madisgrasya. Kasanon ngay. Berbero kam ni Kwarog, inteng? Sa dino ti ayan na aya. Nakadumog ijay lamisaan ang naginumanda ka ni Pare Badong. Kunakon ka. Tinasayaat, ingkakit diyawid. Takababain ang makitkita dagiti tattao ijay. Win, sus, dakas to mo at talaga ti influensya da ijay Pare Badong. Panagkunak, panawinan, tapno agungat ka, inteng. Ha? Ay kwa, no mabalbalin ka jak ko makayat ti agungat. Angam kasapulan, tapno madisiplinaan day ja akong paren. Ay, inak man layawid ni Kwarugan. Na, anyamanan ay atikat katawaam si Kapadong. Kita ayam na kita agulitin ka. Iyaw awid mo't ni Kapitan ni Kwaraw. Wine, binartet ko gayam ni Kwaraw. Ay, kaasimot ni Kapitan amang iawid kan kwa na. Ay, kitanusan na. Nalakagayam nga wisin, day takanakan na. No arak ti pagsasaritaan. Ayun gayam. Imbaga ni Kapitan nga isardeng munti agibilag iti irek di taigit ti kalsada. Ay, di ka laki baybayan may day nga inting batingtay. Naa. Surwan na kiday. Apay, nalalaing kiday nga miti siya. Ay, kat day ta siguro at ipampanunutin na gaputa iso ti Kapitan. Saan nagaputa iso ti Kapitan? Nalalaingay nga miti siya. Saan mo nga itulow? Ay, adayumit anangat nga to dagiti gradok idigridwan ngam isaw. Kita man day ta? Ita, surwan na kiday. 1 plus 1 to, pay di nan to, pay amaw. Di na amaw? Wine, saan? Iso asan man nga gilalaing day tataw. Di ka lamabay na maturog iji-igit ti kalsada nakadumog. Binartagnak ngamin ni tataba daw ang kail. Mamati kan tumot ngamin iti dadya aparswa. Sanak to na mamatikan kwa na. Dapat lang. Liklikam dadya. Mabaina ka dagiti babalasa nga nakakita kanyak ang nakaturog ang nakadumog iji-igit ti kalsada. Ay, rumbeng lang ang babain ka. Tanay, ano ti nakakita babalasang? Kababay na talaga. Sapay nagpipintas da. Jaksan kaya ti rumwar. Diyak kaya't nga ipakita ti rupa kadakwada. Kinat-katawaan da kapay. Ay, talaga diya akong mamati kinitataba daw. Ay, nasaya at may tanaka-amiris ka. Ay, babain naklaang. Ewan, isualiklikam da diya tao. Ay, anday ka. Sus, una yan, ti pan nakadisgrasya ni Pare Badong. Ay, wun nga ron, Kapitan. Anyat na pasamak aya. Madama nga gibilbilag iti irek ni Badungkaw.
ididinong parmulatan jay tricycle. Ay, kasta. Ay, parintay, garayatin ng buti na. Ha? Kapitan, apay di mo mang mangag ngagpaparayat ni Badong Kaw. Ay, mangmangag ko. Naipurwak nga ben itiigid ti kalsada. Amok! Ada ije kanal. Katulungan na, Kapitan. Ay, bye-bye amo, ta dinakdengdenggan. Sige muten Kapitan, ning karayatan ni Badong Kaw. Kaasimaut, itay pa'y ngagan anday. Jak kayat nga arayatan. Nasakit ka di pare. Nagsakit pare. Minsan napasit ti bagay nasakit. Kunak ngamin ka kahit. Talaga nasakit ti madisgrasya. Ken delikado. Ay, mangyarot pare. Pudno gayam ti kinunam. Oh, di na mangamin patpatsun. Ay, kitulungan na mo na pare. Ay, mabiit laeng. Sakbay tulungan ka. Wait a minute. Hanya taramidang pailangay pare. Ungtan ka pa iban? Ay, punay ka mo din pare. Nadisgrasya lang arodin nung tanak pailang, mate. Ay, naskantap na agnakam ka. Oh, ne. Hapay nga tumuda tayo mamon pare. Ay, dalugin nagsabit tayo. Ay, saan? Ungtan ka laeng. Kasla mo dumanog ka. Ay, kastuyak no agong ngatak. Kasla dumanog kan kumugtarak itinangatok. Ay, kasya nakbuti na pare. Kasya nakbuti na. Itaray na ko ni hospital. Ay, jak pa'y kaya't na mabalo nito yan ko pare. Kasano asaan ang mapakarwan ni Kabadong Maray. Kat uray la nagtamble-tambleng idi sinagijit tricycle ang nakaparpartak. Nagtamble-tambleng ko na Maray. Kat no ti istorya dagiti chismosa ang nakakita iti disgrasya. Kat naminsan lakano ang nagtambleng. Siyak ti patya Maray. Namin ano ang nagtamble-tambleng ni Kabadong. Ay, nakaroa talaga ti disgrasya ng mapasamak. Kawan, isuday tati kaya at aliklikan ni Kapitan. Isu nga ibaw-bawal na ti agibilag iti irig di taigit ti kalsada. Maawatan mo't siguro itan ni Pari Badong ti kayat asawan ni Entay. Pilay-pilay pa lang ni Tata Badong angkal. Ay, imbag atag pilay-pilay lang. Nabiyag pa'y. Kalpasan tinapasamakin ko na. Oh. Win nga raw. Nagri ka talaga tinatangkan ti ulo na niya angkal. Ay, wala. Puno data. Isoasi ka. Di kag sukir-sukir. Tapno saan ka maipadakan ko na. Ay na, kabaranggayan! No bawal, rumbang asaan nga aramidan. Tapno awan ti maisagma. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Entay! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, na yan ang nag-ngisip ni Kwaraw, ga? Unay mo, ti panang katawa mo ken ni Kwaraw, marituyang. Win nga raw, mababain na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwanang. Kay pudlumot ang nag-ngisip ni Kwaraw. Sapay ulitin na pailang. Mabain ako na talaga. Kaya't kung ti aglamang. Inay, papanam nga rudan ngay. Mababain na nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, marituyang. Kakaiso na aboy naman, inabog mo pa'y. Kay ibagbagaklaan mo't anang isay tapod no ba?
Apay ngay amasaktan. Ay! Nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Hay, maladaw akong ije kasar nga atin darak. Nay, isudaytan. Hey, darasam Kwarog. Magrugin je kasar. Ayan je pumadak. Sana ka nakagatang angkay. Apa saan? Kasanaw, at dahil dyan ni nanatuyang, kat pirmi nga inuyaw na. Anya ga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay unay matanday dya ako marek. Mababainak, ta nagkikinitan dagiti babalasang, sada nagkakatawa. Day talaang ti pagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mat ti uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, marituya. Apay apagawidin nakmaray. Kat kayat ko pa'y nga raw tiagis tambay dito'y tersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amen nga umay gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw da. Ibagbagak lang matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y amasaktan da. Aldawan, kat awan pa'y buena manok. Tamin nga umay dito tersin kat uyawam. Imbag kumamang nga ron no gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin amasapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang ang pari-air dito'y tersinam. Badaw, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidog, ma'am. Ay, aguyaw ka man din ako nakon. Kahit po numag, uray kita, Iso siguro teraramido ma. Noda ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Tiaguyaw. Ay na, nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tataw mapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Matitikas na nga naramiday. Kwarog? Apay antay. Ay ibaon ka man. No, mabalay. Mabalin na antay. Ikan ka iti sang hagasot. Ay ingka man gumatang iti Ricardo dita tersena ni Marikwanang. Diyak kaya't ti mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni nanatuyang. Uyawan naktumanay. Kasta aya. Sapay pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilaangan sa bali at tersena ti paggatangam. Ayunan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwanang. Saan mo apampansinan? No makitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Asos, apay ngay? Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at tersena. Naa. Kita ti panagnanamaray. Naa. Agpadadakin ni Uncle na akaslamay dugmam. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba Ay awanan ti umay gumatang dito, tersinak gapukan ka. Dinak man pabasulan. Adda ka ngamin dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Angkal, niyanti ngay. Ay aglutluto ije kusina. Nagatang kong ti Ricardo ngay pagpagatang niyantay. Ay impagta di nakainuyaw ni nanam atuyang. Ijay sa bali at Rosina tinaggatangak angkal. Jesus, ay agree rin ani kagawad ko anang. Nagdamat nga minijay ni nanatuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauyaw ni Kwarog. Ay sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, adaman la damagakan ka. Anya day ta? Apay ngay asabali mo ten atersin at tinaggatangan ni Kwarog. Kunakon kit adamagam day ta. Ije kumatersinak at tinaggatangan na. Kwa kano? Adan ni Marito yang ije tirsinam. Ket, di na kayat ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na bali? Ta dumot ti gumatgatang iti tirsinam.
Saan lang mo't ani ko araw? Ay awanan, Kapitan. Kabutang dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya, Ay, ipabarangay kon sa ni Marituyang. Gapo itinakaro akin na uyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito'y tersinak Apay, Maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro apanaguy uyaw na. Nakaro pa naguyaw ko na, Maray. Wan, amin nga umay gumatang dito'y tersinak. Uyawon na, iso asabali ti papananda apaggatangan. Day, jak amo day ta. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Ay, madi talaga day ta, Maray. Iso nga wanan ti umay gumatang dito'y tersinak. Amom ka di 5 pisos tinaglakwak itinagmalam, gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabayin ka talaga si Kahtuyan. Tapay manang. Amin ka nung agatang di tatersina ni Marikwanang. Uyawan. Amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyoyaw? Padasag ti saan nga aguyaw? Ay, isardeng munday ta ko nanay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, Maray. Iso asya kon ti umay gumatang. Ay kat nasaya at mat amaray, tapno makapag-istoryata. Ay, imbag taawan dito'y ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong. Iso asanin nga umay dito'y, tapno aguyaw. Ay, nasaya at mat no kasta, Maray. Adukat, ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Ay, sige rugyamon. Sige, Maray. Amom ka day Ay, Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangag ko ka, nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na, Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito'y teresena ni Marikwanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak? Mas daawak, Maray. Buyongan kamutan. Anya! Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka, magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, Mare. Ay, saus! Puraw mo't amin ang dagitabok, mau. Pati buok. Ay, osturaytan, Marituyang. Isardeng mo nga uyawan ni Maribanang. Mare, anya ka ditigatangam itayan. Gapo itirurod ko. Nalipat akong jagatangam. Ay, lagi pam Mare. Tapno adamag gumatang diti tersina. Ay, saan nagarudan amalagay tagkabawan? Kita ngamin anay, puraw amin ang tabuk na. Takarkarwan na pa'y timanguyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang timakit-kita. Agawidak man langan. Ay, Maribanang. Diyengay gatangam. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-adumat ti uban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, Paribadong. Naggapuak ngamin iti tersena ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawi ak. Ta inuyaw nak ni Marituyang. Anya, inuyaw na ka ko na, Maray. Ay no, makaung-ungutak, pare. Talaga nasakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron tipilpilyan na. Amin ataw makita na. Uyawin na. Kunamatlan perfecto atao. Ay, siya kaunti dumaw dawat iti dispensar iti day tangay naramin naking kamaray. Ay, siyak ti mababay. Ay, ipagpagapok lang amin kan kakat, pare Badong. Namin anok mo, ita binagbagaan. Ang jakman amaw, no ape anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, amangan nuuray lagsangit. Ay, nasakit tumat aterik na no mauyaw, pare Badong. Apay nga agungot ka kanyak. Imbagak lang, magngado ti uban na. Sabi ulitin na pilay.
Dinilaw ko lang jay dakal abuyong na. Apay, dakas. Basta pa naguyaw, dakas dayta. Kunamla dayta tasika alaklakayan, anapunon ti kurtrek tarupam. Amen, madlawaw. Anya, uray siya kuya waman. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Adi mo pa'y mabugwan. Pwah! Ay, madya talaga ti ugalim tuyang Umay si Kantay, inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, wen nga rod. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga rod ang uyawan nak. Iso nga ro tadya kaya na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo may. Diya kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw, dakas ti aguy-uyaw. Ikan tayo mat ay iti pagnakman na, tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat daya tao. Sige, numaminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbaga kinangkal. Agungat day dyan. Kano day tamo ti plano nga ramidan, Mare. Uyawag mat ni Mari Tuyang. Ay, napanunot mo mat nga aramidan day ta. Awanan ti aggatang dito tersinak, kas makitam mat, gapukan kwa na. Wen nga rod mapmapanda amin iti sabali at tersena. Inabugnan sa amin na customer kaw. Nalaing tamat kat nga aguyaw. Saan ka de, Mare? Nene, iso day ta sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan kwa na, Mare. Mare Tuyang, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pay amaray. Tapno masung batak anaimbag day ta sa ludsod mau. Ay, damagak laang mat, no nagsagay-say kan. Tanay, kuso-kusumat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitid nag-apuraw dita abagam. Ay, sos, madlaw asaan kang agdigdigaw Marituyan. Guray kayo man. Pagtintinulungan dak sa matan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso. Ngam saan mo matabagay? Anya timako na maribana. Ay na, ad-adda apim muskol dagiti bibig mo, Marituyang, anakangis-ngisit. Ay, aguray kayo mata! Pagsaunda mag! Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Reklamo kayaw! Nakauyaw kayaw! Kunamlan napipintas kayaw! Ala, ingka agreklamo, Maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Napanin nga agpaiso, Mare. Paypaysunan sa mati agreklamaw. Kabayam anya ko ma. Napadasan nan tinauyaw, Maray. Wen oray la makalwa. Mabalinti agreklamaw, Kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka di nga agsangit akpay. Tama ka sang-sangit ang aminaw. Ay, sige. Agsangit ka lang ta. Ay, nagsakit ngamin tinakam ka. Gapo iti naramay dagiti kukumare kanyak. Asino ako kumarin? Da kumari ko anangkan kumari banang. Inan-ano da kaya? Sinaktan da tirek nak. Pinagsinublatan dak nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wow, Kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak ang agiti pananguyaw na kanyak. Ay, dahito lang ti maibagak no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasano kasakit ti mauyaw. Wow, Kapitan. Aday wanda ka dagiti friends mo. No nauyaw ka. Ape, kaya't mo aguraan da ka? Ay, saan Kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday ta.
Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gaputay inuyaw da ka, dagiti kukumaray? Wan, kukumarik kida, ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Aron bang lang day taking ka? Kunak man no isakit nak. Apay akasla na yun ang pay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di kamot dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mutlang day ta. Gunggunam. Nay, ang damot ni Nana Tuyang asang nagsuksukat. Ay may sakamot ang manguyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asan kan nga aguyaw? Sanon, iso asaan dakmeten nga uyawan, tamasaksakit anak. Ay ka nasaya at amaray no isardeng mon ti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni Kapitan. Ay na Toyang, saan ka nga aguyaw, no di mo kaya timawyaw? Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffrey Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. At kamot dito'y paraangan niya, Wangkail. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, iji balay ikaw. Ay ingkalata iji kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan adyos ijay. Anya kamot na Kail. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigosak, ta nalamin ti water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti maang angot ko ken Kail. Number 1, agat nuwang ka. Una tanapanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa'y jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Kit, nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di asok, ta kaya't nangaubak. Ay loko day di nga aso. Naglambing. Kaya't nakit din, maturugak kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di asok ko raw. Agat kalding ka pa yang Kail. Naglalaok ti angot mo. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang Kail. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimarumanan ti sakit na asadotaitis. Anya sakit day, tantay. Kinasadot? Ala, sikat ti mangibaga amapan agdigaws. Inton bigat kanon, antay. Wen, kastalatan ti isong bat na nukunaag amapan agdigaws. Inton bigat, kunana. Bayan yung aruday. Tabarang agdigos inton bigat, antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay, wen ala, ingka ijay kusina. Tamang isagana ka iti merienda tayo. Wen, antay. At tuyin ti merienda, antay. Ang Kail. Sagay sa tayo a sandwich kan juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Alaag, tapara kanyak. Tainak ang merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Tajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, way na uray sak manantay. Ijayak mamit kubo ng agmirinda. Di mapantayo ijay nga agmerienda. Ay saan? Dito'y kansalas, inteng. Ha? Ala, kwarog, intan ijay kubo. Unantay. Inala kon ti kuwat.
Naa. Intanan tay. Sige. Ay naggalasin na gidya adwa. Kasla didak kayat akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kayat akasangaw ngagmeryenda. Woo! Ay na. Nabang-ara nakpaya nagdigos tuya. Uray siyak ba daw? Ay na. Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wine. Isungay ta. Inaldaw ta ngagdigos. Sa nabalay ta, dumit ti danaw. Day talaeng tawan na bang luas sa bunta. Jay barsaw ti pagsabsabon ta iti ulo ken bagita. Awan pa'y shampoo ken batsop tamal. Ay, uray na. Sa nabalay, ta na bang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw tangag digaw. Naa. Unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon gagsilsil pa. Di na pa'y madlaw apal paliiwak Naa. Agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaws? Kabuteng na, tidanom. Ay. Siyaksa ti bagbagana. Siyaksa ti paspasagidan na. Agad ang late. Hey, Banang! Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intay. Ay, siya ka diti bagbagam asaan nga agdigdigos? Ay, dahito'y manbuy-buya at dito'y Facebook. Intay. Saan nga agdigdigos, takabuteng na tidanom. Iso nga agat ang late. Ibagam no siyak tidakdakamatan. Saan nga ron asika? Nala. Adaywan nak dito'y balkon, taituloy ko ti ag cellphone. Aday ta, mapunon titimba. Ay, dapat tidanom akas. Tuy, agdigos akon. Ay, saan unay analamin tidanom ta nangidadangak iti inayon ka. Agdigos akman adaimbag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Agdigos akman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Parintay? It's that yaw? Katwan. Apay. Kas kala nakasabat iti artista. Ay, huwag paray. Kasla ka artista. Aya! Aguray ka paray. Apaya kasta tilang mita. Nakalinlinis ka. Aya. Wait, mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Agat babae ti pangbanglo mita. Agat babae? Perfume ti babae ti kaat ko sawon paray. Ay, ibang banglok tayo perfume ni Banang. Ay, mayata paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya! Ay, gapo iti nakunam. Ay, inta ijitersi na ni kagawad ko nang tailibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Iso matlagayam nga ilibrim ni Kabadong tadinayaw na ka, Kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga nati agpaiso. Nataerak Kapitan. Ken nabanglo akpay. Ay na. Mayata. Uraya lang na bangaran dito yung soft drinks. Ay na naghimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede tayo tinabay. Ay na. Mayat tilami isti soft drinks. Siyak nga, Kapitan. Nakilibre. Apa dinayaw mo tilangak aya? Saan mo? Kasano nga ilibre ka nga? Kasta aya. Ay, Kapitan, nakatataar ka mo tang. Ay, nakabangbanglo ka pa. Kasta, mala. Magalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay,
Wan, Kapitan. Ay, nakapalisa kon banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sa bali manunday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit ngamin itay. Iso nagsukatak. Anya anarugate, kat 2 oras mula nga insuot. Na. Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko ma. Ay, basta narugit, nay. Amom ngamin anya banang. Jak makaturog no narugit ti badok. Oh. Ay na, nagadon ti lalabaan akawus mo. Oh, simpre Tagsukatak nga ron, di maurnaw. Ala, itake din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariinga ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan ken likod ang tibalay da. Tako na namag nga itanga itid na. Ay nagsayatay. Kat titangdan ka, inggatang ko iti sabon anabanglaw. Ken shampoo anabanglaw. Tapno na bang lutamot Di nasayat, no kasta. Inal daw tangag digaws. Di ag sabon tamot iti nabanglo Ay katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan agdigos to yan. Tag sabon ta, iti nabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay katuwan, aggidan ta na. Aginigod ta. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay. Data, nakasagay saya kun. Kain agbangbang luak pay akas tuyap. Ay, nagbanglo at talaga na ito perfume ni Banang. Deng, rumwar ka din. Ay, wun! Ay, agjutak ijay barangay hall. Ay, nene. Ay, sos. Ibusam-samot kanday tabangbang lok. Gumatang kan tumanin Ay, nagngina day tabangbang lok. Kan... Day. Sabali mananday ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mat nga usaram jay jacket mo idikalman. Madalos pa'y mat. Oho, so katakbit ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno nadalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak ba't nga agsukat. Oh. Ay, kunak no di ka umay dito barangay hall kwaraw. Apaw, nagtaer ka itanggal. Kundi bisngay ka pa yan. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati pay udmaw? Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? Ay, sumardeng ka man ba't? Sobra man ako na kunti sasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita, nagtaer ka anggal. Kasta ti kapitan, kas lagabernaur. Ay, ayos. Wananggal, isuan na sayat day ta. Ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaakman pa'y. Maribanang, umayak man. Umay kay kan itilinutok apansay. Ay, agyaman ak mare. Pagiso, mabisi na kaon. Nagadumot kan tilina ba ang maray? Nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumong agpaiso day talina ba among maray? Wen maray, agparikutak ita. Tainal daw mutten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos. Tawan lablabaak. Kahit di mo kayat, tapno na dalos ita ni kapitan iti bagina. Syakmut nga ron ti mabannog nga aglaba. Adamot washing machine niya o maray. Ay, uray pa'y maray. Alang arudan maray, ag meriendakan.
Kanumon daytoy pansit nga inyagkaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man, Maray. Talaga ang mabisiin akong kahit. Ay, thank you manan, Mari Tuyang. Ay, jakayat da ito nga isuot ba ng tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Na, nakaarartikan. Kalablabamot day taa. Ay, ada nga rod man siya nakadnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay, wano ijay munisipyo? Basta jakayat da ito. Ang mga numakita da. Ay, si kaano isuot mo ti adaman siya na? Ay, ibasura mo. Ay, kat napintas pa'y mat da ito a t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Pwede ka makawawat. Na, Ngarod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jakayat, period. Puwira iris. Madlaw mo ka di ita ni pare inting Maray. Tayta mo lang papataaran ka muna nga ramidan. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon nan anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat, mayat magta na bang lupay. Huwag nga raw. Sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min Maray. No inaldaw ka nga agdigaos, priskaw ti bagay. Kawamat. Uray ka di si ka Maray. Inaldaw ka mga agdigdigas. Natural. Nga oray awam mo asawa. Kawan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inaldaw. Sa bagay Malamaray. Mangtid ka man iti sa ikanso ka. Tagadubo man. Naimas ti si Dayo Ay, wen Maray. Nagpartiyak iti taraking ko amanap. Kit isaw ti yadubab. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko ba nang di ka naglaba? si kamot tan ata aglaba iti kawismaw. Na, Syakla aminan. Ay, kanayunak ang mabambanog. na idijak ag suksukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nak nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalabuskan. Na, Tulungan nakmat nga aglaba iti kawis mo Inusar mo la iti 2 oras, sukatamon. ay narugit na ron. Ay na, kas kalamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukatakon. Iti kasta, kanayo nak anataer. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataer. Pues, sikat aglaba iti kawis mo. Saan asya? Ay, unay kan Maray. Agkonsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kwan, pinanawa kon. Ay, saan Maray? Numabannog ka nga aglaba iti kawas na. Diin ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O di sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na. Ang sukatan na lata. Sa bali ti kawas na inton rumwar amapan agjute. Iti aldaw, agawid amapan agsukat. Iti malam, agsukat iti para balay na. Iti rabi agsukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, Maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Naimbag ko maano tumulong. Ang saan mat? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti armusar, tabanang. Wan, sige. Intan ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamutan intay. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mat asika ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarod ti asawak? Ay, kanayo nak amabambannog inteng. Na, Ita, agraman pagdigos mo, syaklat ta ti mga sagana. Sikamutan kahit mo nga agdigosak mo no saan? Ay, uray di kan agdigdigaws, no syak pay laang ti mga sagana. Amin lakit din, kat syak. Ay, no di nakasikasun nga asawam. Oray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Oray agat ang litakon.
Wen, Na? makamuka. Total, bagimot dayta. Tanabanog akon amang ilablaba iti kawis mo. Tadinak matulungan. Ha? Di oray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Oray saan kang agdigdigos, inteng. Na. Makamukan itibiyag mo. Na maakon kan ka. Di oray agsinatan. Yay! Ay, Kapitan! Managdaldalos kang agpayso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni Nana ba nang aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, ken Christine Joy Barceliano, dita Santo La Union. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdumngad kadagiti drama niya. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti Sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.